Onjoria kuma gataka wodini ya Murunya gĩcigo-inĩ kĩa Kajiado ya Rugongo nĩ maratara hathara thutha wa gũthũkangĩrio kũrĩa marutaga wĩra na thutha wa ibanda ciao kũmomorwo ũtukũ wa gũkĩa umuthi. Magitara hathara ciao nene maugite marakorire ibanda ciao cibomoretwo na makauga matirahetwo notithi no gukora makorire meheirio indo na makanangirwo indo ciao makoretwo abitha a murugamiriri wogima wa mwiri Kajiado ya Rugongo Joseph Wayaki augite umomorio uyu ukinyaneirio kurumirira watho wa igoti kuona haha marendagiria hatirakinyaneirie ikero ciotheru. Borithi cuhirite ha nginya marori narugama uguo narora undu gwanaine nina mwana gutiri undu ndonya gwika wakwandigirwe na thamosi tu igiri na giciko giki na thagiri emwe peke yake ne ugucirie uguo nigetha hote kumiruta tondu manene hau murango ndire kindu kingi ni lazima tupewe notice even 3 months even 1 week atujapewa. Tumeona tu hiyo kitu ati health watu wa health wa public health na hata hakuna rubber stamp hapo public health, hata hakuna rubber stamp. Hata mimi pasa niko na rubber stamp. So health ikasisitisha tuchenge choo na choo tulikuwa nayo in previous, so tukaona tuweze ongeza choo ingine kwa shamba yenye si yetu na ni mwenyewe yako na alituachia tusichenge kitu permanent na choo uwezi chenga temporary, so tukakuwa na choo moja hii ambayo ilikuwa inatusaidia. So ikafikia mahali health wametusukuma hadi wametuweka kando, wamekuja wametupomolea.